KCTV lawan Rashapi da ka Frank Motors ka jaka dekali ka bathamai jong ka Tata Motors halat ko ni Shillong ringkat bat ka net foodish ordan mapi nginwan ramangi hakir dob ying jongpi hakajing sisha nakaliang jonga kani ka step shuabangan batay mo kani ka ba skosi baga jia kani ka jingjia baga hap kani ka dom kani ka meet meneh kat arsitek ti ban batay kani ka jingjia jong kani ka bahap kani ka dom ngas kwa ban brief fi kani ka pormta kani ka step ti kawai nakaliang jongi executive agency buildings ngila pet bahaya ke jingsna ya kani te nrei hakabide pat ka building kadon lightly ki wing left center but ka right wing te paro kini ki wing they are intact ya benta nrei hakabide pat ka portion jong ka dome ka ka bangi analyze na du bejia menen met na du bejia menen met ka bangi analyze balai ka fail kani balai ka hap kumni kabangi analyze mentang ngilap ba pi kani kadai kejing bakla hak design kejing bakla hak design de menta nakaliang jongi nomor ba kani ke design ladangan bataya fi mentaru yo la sei pim dasut ho kam sut ho nomor kani ka dom kal akhia palat nata de bantap kani ka dom ro ngitap da kani ke GRC molding de kani ke GRC molding ro total ka weight jongka kal apa du 10 ton te ki pekerjaan ya kaniru kideki tangki false column kat kum ke design henry ngi pat de namar bala design da ka company bala design da ka company ngi habut ba ya ke design but ya kani ke drawing ru la abet da ka IIT Roorkee tinggal abut ngi buat ba ya ke design henry kat kum ke jing analyze ke jonga kum civil engineer menin kami hatin belajar kat kum ke analyze ke jonga ngasiam ba let's say kani kala bandai na ka benta ka jingkhia jong kani ka dom ka bakini ki false column ki besong ha kini ki cross beam ki mla shu ban kit te nang ta ka daw ka jia kani henry na kaliang jong apa deh kani ko por mentang ko ban ong pi ba ngin weng no ya kini ki devres bar ngatrai kani kan simpor kumba artayo ya kini ki jabo ki artayo bat ha ka ju ko poru ngin redesign no ya kani ngin redesign no ya kani but ngin clear no ya kani ngin redesign but kani kan nang simpor let's say ban pendep ya kani ke building kan nang simpor kumba saprab nai ai nang ni nomor bangi hab ban redesign but sisin bangi redesign ngin ngatrai ka konsep jongi menta kan long by with simple structure but ngin make sure bakini kenam jia ai show nang ni syakmat but hakini menne step ro abang apet ya kani ka news don ki kot kubor lani ki media mo ki bala report ki ong ba ya briu sangot henry jing sha kani kam dei re kani kam dei kadi ke babakla mden bayak menuru kata ai ngu yo blai try kan rat mo bo la plait naki bro ki jingjia te nakaliang ke jonga kani ke por kani kadi ka report ke mangakwa ban Aisyah ba pensyong kadi henry san mita te bat katu ke minar pade kadi extra khatlai mita kadi khatlai mita ke minar pade kadi khatlai mita new pupra mita bro lalu kani ke dom ngani thu ipi kelak khia shisha kelak khia shisha te nadim kap the weight of the dome no what is the weight of the dome you just see approximate structure part with the iron piece and the minar top of the minar and the GRC itself approx 70 ton iya kani ka benta komod benta iya kani ka benta nomor kontraktor hiro mo kala benda no kontraktor lani nakan no ngin yo work out nomor ba pi kontraktor sha bon kre kani ula haban tap ya kani ka call deposit ki jong security deposit ki jong kat kum ka kendon jo ka tenda telong ladede ban ber mo uru kata kam lele uhap hi ban ber ngin ya habia be kat kum ka procedure hakajing shisha ngi nakaliang jongi mo ngidon ki designer but kini ki designer kila ai yangi ya ka design ki jongki but habaki ai kani ki design ki jongki ngila ai leng ba ki level beper ningkong ngidon ki design team nangi ki ba check ya ka tawro te but haba check ya ka turu long ngila pha sya ka mudaro
Bagi lapak semudaro, bat ki mudaro, haba ki check. Ya kani ke drawing labet dak IIT Roorkee. Labet IIT Roorkee. Telong kani ke dik ke barok ke ba ngi na kaliang jong ngiro mo ngi jing sa ngi la ya je kat kum ki level kat kum ki jing don kam. Telong hendrei pat de haba nga personally haba analyze nduk menen mit haba ki kini ki barok. Nga super khat ya lade mar ngiro ngi dik civil. Ki jing sa nga te ngi tang ban execute ya kani ka kam. Telong haba por mengile ngi ya bit tek ke design. Telong haba nga perkhat pat de menen mit mo wat la check ki bubun ki level bubun ki layer Henry kani ka feel Henry kat kum ke jing susu janga personally galak bande na ka design